Hei whakanui te mutunga o tēnei tau, ka hoki kōmuri tātou ki etahi o ngā taiopenga nui a te Māori, ki ngā wā i rongohia ai te ihi, te wehi me te wana. Kāore pea he kaupapa i tua tui ngā manu kōrero, hei wāwāhi ake hei whakatīnana hoki i taua whakaaro. No te rohe o tākou, te taone o te poti, te maringa nui i tēnei tau, no rātau hoki te reo karanga. Na ia mai te pupu taraki ki utai I te kina tuea te kotiu. He mahi nui rawa tira, kia whakarite, kia whakahaere, i ngā rōpū, ngā rohe, te kaumawha, rima te kaumā ono ngā kai kōrero. Me e rātu o ngā neke hanga kia tū tēnei, tēnei whakataitai kone I tēnei tau. Kei te mataku tonu ai mō nā korero ohorere ka rea anō au ki a kai, engari muri tēnei ka karia ki te kai. Pērā anō te kōrero, kua mutu te auahi e puta nei aku taringa, te hopo o te ngākau, kua ea katoa te wāhi kia hau. But now I'm found was mine, but now I see. Kind of freaking out, kind of waiting for someone to be like, ha, punked, you know. Ia pō, ia ata, whakaratau anau I ratu I te ruma noho, I wāhi, mahanga wāhi. I'm good. I represented my school well and I feel really proud of myself and that I did my family well too, proud too. Nā te pai o ngā whakaritenga, ka pai te haere.